iplazi kabasoze balithathe. Into bazayenza kuphela ukuganga, bethume abafana bazadakwa, bazarepa abafazi, benze yonke into, kodwa ngemthetho kabasoze bangithathele iplazi leli. Into engihluphayo nje ukuthi I appeal to the government so that they stop these youngsters ukuthi bangayenzi konoko. Ubona ngani bavela ngaphi abantu labo? Bavele eHarare, bathunywe vele eHarare. Bathunywa mbani? And then what the Harare people then did, they mobilized the local youths who were given motorcycles by the president recently. Yes, ngathi bathunywe mbani nakubona kwakho? Mbani bathumile so Angisoze ngicabangele ukuthi bathunywe ngubani. Bathunywe i-ruling party. Umuntu ongaphendula lo mbuzo ngupresident kuphela. Mina kangisoze ngikwanise ukuphendula. Ungabuza upresident ukuthi kade abafana lawo be-youth bavele ngaphi. And they are using motorcycles lawo wabadonate wabanika wena. He is the only one who can explain this. Okwamanje kume njani khona ngale plazini ngokubona kwakho? Angikwazi kathesi ukuthi kume kanjani, ngikobulawayo kathesi. Awuzangikhulumisana lezisebenzi zakutshela ukuthi kume njani? Ngizama ukukhulumisana labo ekuseni, but you know abantwana izisebenzi ziyasaba. When they see people from the ruling party, they don't want to be seen as if they are against them. Because they are scared. They are scared. Uzakwenza njani baba ngakho konke lokho? Angisoze ngenze lutho. I'm looking forward to the Minister of Home Affairs, the Minister of State Security, to send people to go and remove those people. Yeah, khuluma ngifake la ngasindebele ba. Ngimelele ukuthi ngibone ukuthi bona Minister of State for Security umnumzana oyingcube kumbe umnumzana Kazembe bazothumela amapolisa eplazini lami bayekhipha labo bantu, because into bayenzayo akayikho emthethweni. Kodwa ubona ngani kuyini okwenze ukuthi babathi babuye khona abantu labo njalo ngizokuthiwa bebedakiwe okumangalisayo? Into bayenze ukuthi bayenze khona ukuthi babona nje ukuthi njengathi thina abafana beZipra asizwanani le government. Kungayisoqiniso. We are not against government. Kodwa bona basibona ngathi kona asilwelanga elizwe leli, we are second class citizens. That's where the problem is. They have to treat us like human beings, like freedom fighters, like who they are. We discussed this sakukhuluma lo president zinze ngihlangane la uKembo Mwadi wekhona wazi wathi hayi akutsho njalo, ngathi hayi president kunjalo thina kawusiboni njengabantu balweli lizwe leli. And that's where the problem is. Kodwa ukukhulumisana lo mnanga ngendaba zenesi yaxoxe nje. Saxoxa ngahamba ngiyambona in 2019 sikhuluma ngendaba yokuthi abuyisela ama-properties eZipra. Wavuma ukuthi uzabuyisela, waze wabhala incwadi esithi uzalungisa izinto. Kodwa sekule minyaka engu-2 kathesi sethule kasafuna ukukhuluma ngakho. So ikhona kwabakumakele khona khonokho ukuthi indoda lo ikhonokho bangimakele khona. Abafuna umuntu akhuluma iqiniso, bafuna umuntu akhuluma into bazifunayo. Siyabona njalo ukuthi ngohambise ngomunye wabantu obahambisa udaba lukaMalaba emthethwandaba. Kuyini okwenza ukuthi ukwenze khonokho ukuthi uhambise udaba lona? Into yakaMalaba ibuhlungu. Abanye bakithi babona ngathi ngilwisana lo Malaba. Angilwisani lo Malaba mina. Ngilwisana ngekuthi sile i-constitution. I-constitution yethu kaliso phepha ukuthi siyapha ngikuli jikela kachana upresident kumbe uminister enze lokho akufunayo. Into ekhona ukuthi kabalandele lokho kubhalwe ku-constitution. That's all why we went to court. There is no rule of law. Usizwa usithe khona akula rule of law. Kuphumela khonapho. Njengoba ke siyezwa kuthiwa uMalaba sebuyele emsebenzini, uzayenzani ngakho khonokho? Angisoze ngenze lutho. Uyaziyangisa nje umuntu omdala. Yena ngiyofundile thina abanye sasisempina sahamba ngesikolo. Kodwa angabala even ama-judgments akhe yena enguMalaba. Uyakwazi ukuthi into le ayenzileyo kayenzi.
kusekunjalo yena uMalava kazange afayile amaphepha as defender ku action le. So khathesi uthi uappealile. How does he appeal when a default judgment was passed against him? Yeah, so ke thethweni umuntu omdala. So ke kuyiwa phambili uzayenzani ngeplazi njalo la ngodaba lukaMalava ngamafitshane. Ngamafitshane iplazi angisoze ngenze lutho. Ihulumende must respect the laws of our country and our constitution. They have to remove fuze bakhipha abantu labo eplazini lami. Mina ngisoze ngenze lutho. Into engizayenza kubatshela kuphela ukuthi hey madoda ningabathumela abafana laba ukuthi bayigcina berepa party then everything kusezandleni zabo bona abantu bakahulumende le ruling party. They send those people there, they have to remove them. Then la kuMalava uziliyagcina libuyele ekotini kumbe lizakuyekela kunjani? Asoze sibuyele ekotini because Malava is not he neglected his right to defend his position. Njengomuntu ofundileyo khathesi into ayenzayo kayikho emthethweni uyaziyangisa nje umuntu omdala. Ngimelele nje ukuthi ngibone ukuthi umuntu omdala la uzazibonela ukuthi azihloniphe ahloniphe abantu. He has put in an appeal yesterday. We are going to respond to that appeal, which is a nullity because he hasn't appealed because he didn't oppose the action we took against him.